سدرا منسي أدوني تخلى ولاديتو بعلت بيتو أحواتون نغرب بيتسبون أكاديمي بمخنيات منسي حاونا أدوني تخلى تسمعني مرير حازن كجلس فتو نبيت سب دما مسننا عن دحانن كأيمنا نتم لومي أبنا آخر نازلو بتمساسالي مخنيات بيتسوم سعانو سدرا بيتن نخولاتكم نتيس نسنا ساعات كبري نمدسار تركيبكم زلهم نبرتي كالبري لباوي سلام تاي كالغرب يفتو مزيد فلتوني شميلاني رؤاتي بهال أب كالغاري نايزركب كابزخونة هايمانوتاون بوليتيكاون صلوا ناس عزخونة نخولو إرتراوي زيقلقل محبر إرتراويان إيكاك كم هزباوي ركبات كاب قربا غيزي دما كم توصاخي مكتل أبو منبر كويني كغلغل صنيحن علهم دقيمي بزي حازن نزتقودعكم ولدين بعالت بيتون بيتسبن عربتن هزبن أملاك صنعت كبكم داتمنهو نزي أبقصي زنبب ما يحرك عن سمعيت كترئيو كلهم كابتي مرير حازنن كمون نزي كمزي زعمسلو هيوت من عسياتنا زوسدو حاجاتات تطو كبل زكانني صعلتات غيري اتيستدلي عاود كركب زيمك علي مخانو كتردو لين كيتحزو لين بتحتنا يحاتت نزي حاجه مسمعكم تسمعني كل تسمعيت ككافلكم كتعقسوني بتحتنا نحصل بمجمرتا نزا ولادي تريا كلهو ازيا حزينات لي كم كلن إرتراويان أديتات ببزح صعارن دخامن مس بزح مكرا زعبيتون أب عقمي أدام زبصحتون بخرو ودات راح زيكونس كم إشتو حوا نتوم نعشو دكان نعود ما نحواتو كم أبو جيرو زحبحب أدوناي عزيو بروس هيوت كهلون كمي شمون تورحي حادارو مسقبر دما ولاد اتبخرو وداك تحقف تبهق زنبرت عدد نعمرو بزربش مجدي هيوت ودام سانا هو أزيا أدنجي سالني من سيادونايون حالفنت بيتسبون حدش حدارون ناتواتسأن كبرت بعلت بيتو كتمصو بحررتا ناتتصبين تانعو طرح زيكونت نبزحات تدلي زنبرت هيوتو بحالتير غيزي باسقاقي حادغا بمسعانو نسمعيت حزني ازيو مرو هو موت نخلو سب زقبا تيسقر مدرخ بقوان تخونا كم ناي أدوناي عانت أما وطاقن نتي نبور سمعيت حازن زمرر زي نبورون كوغد زخيل زنبرن حارقاي كارايت سمعيتي كابتي أكاديميز دقاسكو زي نبورون أستقاكي زخونا أما وطا منسي أدوناين كالوت بتمساسالي حادقا هيوتون تسعانون مناسيات زبقس كمزي عينت حادقا داقم كيف تقر ننوحي زي استقبر زعاري أبنى عنا بيو زي مبصحو بسمعاني حركانن زي مكسانن إيو من ساعات أحواتنا بكال زي كونا بحاوم نهيوت حادقات بسحهم كله صوعي الكامراي حلناتو مساعتين سلازي فكادنا نمفتحو بزقبرنا يوزعارتات بسنكي دي تساطا في النت حزبي دي تساطا في النت حيمانوتويان تكالات بعبيو دما حادنتن حبرتن حزبنا بعاليت بأمنت ببوليتيكا بكوشات لستبتنا سعرتاتنا فراسينا اللومينا لومي سنسعد قبل من سيحاونا كنفلسن كلنا كبيرو زملس يائي زموت عي مسلون زبن مثل عبيتي يذكرني أماوطا من سيادوناي أبزحالفو كلتك ساب سلست عامتات ناي مجمريا زي مهانو نتي شعرتنا سكفتانا أزيو يقددوي أنا كاب زذكرون ستساتف كلون زقبرنا يوسعرتات زكسرنا يوم هيوت من سيات حواتنا ناباخوم يبلو بمجمريا موت حاونا تمسكن بعد حدارن ناي كبدتي مخاين مخانيك تمرتو وديو كمرة زصبت زنبرة دحري نكندا ممصوص تولد ودو حقوفن قدامي عامت ودو كبعلن عادي سابا كجيش تداليو اب زنبرة غزي امني حابشا بيت مستدحري اتي اب زي حقاوي ناي سراح ساعات اب استقبر اغلغلوت هيوتو كم ساعه قطالي دما كساب لومي علت كم ديت تحزن كاب عمرونا زي حاسس فصامي ينيرو بزي ازينا تسنابيدنا نتبيت سبزك بحاجه سمصحابنا
ቀታሊ ሰብኣይኪ ተቀታሊ ሓውኺ ዘይሩ ሓዘኑስ ናትኪ ከም ዝበሃል ቀታሊ ካብ ሕብረተሰብና መዋቲውን ናትና ኮይኑ መፍትሒ ንምንዳይ ኮፍ ኢልና ክንዘራረብ መዲብና ናብ መራሕቲ ሃይማኖት ከምኡውን ብዕድመን ብሓሳብን ብዙሕ ተመክሮን ልምድን ኣለዎም ዝበልናዮም ክሕግዙና ተስፋ ዝገበርናሎም ሰባት ዓዲምና ነርና ናብቲ ኣኼባ ካብ ዝዓደምናዮም መራሕቲ ሃይማኖት ድማ መራሕቲ ሃይማኖታት ደብረ ሰሃል ቅዱስ ሚካኤል ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኤንኤል ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ቅድስት ስላሴን ጥራይ ኣብ ዝተረኽብሉ ቅድሚ ናይ ሕጊ ምኻድና ወነንቲ ቤት መስተን ተመሳሰልቲ ትካላትን ዓዲምና ክንዘራረብ ወሲና በዚህ መሰረት ድማ ንኩሎም ወነንቲ ትካላት እኳ ተዓደምና ሰለስተ ካብቶም ወነንቲ ትካላት ማለት ፖርቲኮ አዱሊስ ከምኡውን ሃኒኤል ጥራሕ ኣብ ዝተረኽብሉ ሕላፍ ሕጋዊ ሰዓታት ኣገልግሎት መሃብ ጠጠው ከብሉን ነቶም ኣብ ትካላቶም መፂኦም ገንዘቦም ዘውፅኡ ዓማዊል ድማ ግቡእ ውሕስነት ክህልዎምን ብቀንዱ ከዓ ሕጊ መንግስቲ ክኽተሉን ተዘራሪብና ተፈላሊና ኣብ ከባቢ ዓመት ድማ ብተመሳሳሊ ሓደጋ ናይ ሩፊን በዓል ሞያ ሙዚቀኛ ሓጋዚ ኣብ ስደት ዝገደፎም ፅጉማት ሰባት መቕሎል ኣዝዩ ሓላይን ፃዕራምን ምንባሩ ዝፍለጥ ሞት መንእሰይ ሓውና ሳሙኤል ሰሚዕና ሰሙን ድሕሪ ዕረፍቲ መንእሰይ ሳሙኤል ንኸባቢ 3 ወርሒ ጌሽ ስለ ዝነበርኩ ብድሕሪኡ ዝተገብረ እንተሎ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን እቲ ንቡር ክመስል መሊሱ ኣብ ዓመት ዘይምልእ መሊስና ሞት ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ወዲኡ ዝተመረቀ ኣላዩ ቤተሰብ ሰላማዊ ምዃኑ ዝፍለጥ መንእሰይ ሓውና ዓወት ብኣሰቃቂ ዝኾነ ቅፍለት ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ገና ካብ ኣእምሮ ብዙሃት ዘይሃስስ ናይ ከባቢ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ዘጋጠመ ሓደጋ እዩ ሕጂስ በቃ ህዝቢ ክስንብድ እዩ ገለ ፍታሕ እውን ከነምፅኢና ከምፅእ ክፅዕር እዩ ኢና ሓሲብና ድማ ብወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ናይ ማሕበርና ንኩሉ በዚ ጉዳይ እዚ ዝተሰምዖ ናይ ዝርርብ መድረክ ንፈጥር ዕድመ ሊክና ብዝኣከብክዎን ብዝተዋሃበንን ቴሌፎናት ድማ ንኩሎም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ሰባት እዚ ሕብረተሰብና ከምኡ ነቶም ኣቀዲሞም በዚ ሓዘን እዚ ዝሓለፉ ስድራውን ፀዊዕና ኣኼባ ኣካይድና ኣብዚ ኣኼባ እዚ መራሕቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መድኃኔዓለምን ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ቅድስት ስላሴን ክልተ ካብ ስድራ ግዳያት ናይዚ ዝሓለፉ ሓደጋታትን ከምኡውን ቅዱሳት ኣባላት ማሕበረሰብ ዝተረኽቦ ዘይከምቲ ተፅቢትና ብውሑዳት ሰባት ኣኼባና ኣካይድና መራሕቲ እዚ ማሕበር ድማ እቲ ብወገኖም ዝከኣሎም ከም ዝገበሩን ነዚ ነገር እዚ ድማ ሕጋዊ መፍትሒ ጥራይ ክግበረሉ ከም ዘለዎን መራሕቲ ሃይማኖት ድማ ሓላፍነት ወሲዶም ንመንእሰያትና ስድራ ቤትን ክሕብሕቡ ብምርድዳእ ተፈላሊና ብድሕሪ እዚ ማሕበርና ብዝወሰዶ ተበግሶታት ምስ ብጉዳይ ዜጋታት ምብራቅ ኣፍሪካ ዋና ተፀዋዒ ዝኾነ ፖሊስን መሳርሕቱን ኣኼባ ብምግባር መጠን ተሓታትነት ፖሊስን ክሳብ ምንታይ ከም ዝኾነ ምሳብርሁና ናይ ከተማ ኣመሓደርትን ናይቲ ሓደጋ ዝፈፀመሉ ቦታታት ኣመሓደርትን ሰብ ትካላትን ካልኦት ነዚ ለውጢ ንምምፃእ ክሕግዙና ዝኽእሉ መራሕትን ሽም ዝርዝር ሂቦምና በዚ ተፈላሊና እቲ ካብኦም ዝረኸብናዮ ምኽርን ሓበሬታን ሒዝና ናብ ፍታሕ ክመርሑናን ካልኦት ሽግራት ሕብረተሰብናን ክፈትሑናን ዝኽእል ኣኼባታት ኣብ ምግባር ብተስፋ ኣብ ምፅዓርን ኣብ ዝነበርናሉ ኩነት እምበኣር እዩ ሕጂ ድማ ንልብናን ነቲ ዘይሓወየ ቁስልናን መሊሱ ዘድሚ ሞት ኣዶናይ ሓውና ንሰምዕ ዘለና ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት እምበኣር ህይወት 4 ምናልባት ልዕሊኡ እውን ክኸውን ዝኽእል መንእሰያት ስኢናን ብከቢድ ማህሰይቲ እውን ዝለመሱን ዝተጎዱን መንእሰያት ሒዝና ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ንርከብ ኣለና እዚ ጥራሕ እንተዝኸውን ፀገምና መን ምሃበ ሎሚ ከሲርናዮም እንብሎ ዘለና ህይወት መንእሰያት ኣሕዋትና ብቁፅሪ ዕፅፊ ዕፅፍፃፍ ክገብር ዝኽእል ከም ሕብረተሰብ ወይ ዘይተገደስናሉ ወይ እውን ክንክውሎ ዝደለና ዓበይቲ ፀገማት ንመፃኢ ነቶም ሕጂ ብሂወት ዘለና መንእሰያት ዓበይቲ ህፃናት ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ኣካይዳን ኣነባብራን ሒዝና ንርከብ ኣለና ገለ ካብቲ ባሕሪ ፀገማትና ብጭልፋ እምበኣር ትሕቲ ዕድመ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ቆልዑት እንዳወሰኸ ይከይዳ ዝህላው ኣብ ኣብያተ ትምህርትታት ሓለፍቲ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ዝገብሮ ዝፀጎም ኣሰካፊ ጠባይ ደቅና
ኣብ ጸፋርስ ተዋፈሩ ንሕድሕዶም ብጉጅለታት ዝበኣሱ ካብ ቤት ትምህርቲ ንሓፂር ግዜን ኮነ ንሓዋሩ ዝጎጉ ከባቢ 80 ሚእታዊት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሓድሽቲ ተማሃሮና ትሑት ደረጃ ትምህርቲ ምህላዎም ጉዳይ ደቅና ብሓደ ሸነኹ ክኸውን ከሎ ኣዝዩ ትሑት ተሳታፍነት ወለዲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምትህርራም ሰብ ሓዳር ኣብ ኣባይቲ ሕላፍ ሕጋዊ ሰዓታት ስራሕ ኣብ ቤት መስተ ሓበሻ መስተ ቁማርን ጠላዕን ኣብ ቤዝመንታት እውን ዘይሕጋዊ ምሻጥ መስተታት ከምውን ቁማርን ጠላዕን ስእነት ስራሕን ውሑድ አካዳሚያዊ ብቅዓት ዝኣምሰሉ ፀገማት ድማ በቲ ሓደ ሸነኹ ነቶም እቲ ንእሽተይ ወለዶ ክመርሕዎን ኣርኣያ ክኾንዎን ዝግብኦም ናይ ወለድን ዓበይትን ኣሕዋት ፀገም ኮይኖም ይርከቡ ኣለዉ። ስምዐታይ ቅድሚ ብምስጋና ምዝዛሜ ሓደራይን ሓደራ መሳርሕተይን ከምኡውን ሓደራ ኩሉ ቅዱስ ህዝቢ ክዋፃእ እዘን ምኽሪ ስምዑኒ። ወነንቲ ቤት ምንባራትን ሕላፍ እቲ ሕጋዊ ሰዓት ማይ ክሰቲ ኮፍ ዝብል የለን። ካብ ገንዘብ ሓዊ ይዓቢ ካብ መኽሰብ እውን ሰብኣውነት ይቅድም። ኣብ ዓዲ ሕጊ ብሕጊ ዘይምኻድ ተሓታቲ ከም ዝገበረኩም ኣይትዘንግዑ። እቲ ኣብ ትካላትኩም ዝጠፍእ ህይወት ናይ ሓደ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ህይወት ብዙሕ ራእን ሕልምታትን ዘለዎ ቤት ምዃኑ ዘክሩ። መንእሰያት ኣሕዋትና ኣብዛ ዓዲ ክትበፅሑ ዝከፈልኩምዎን ዝተከፈለኩምን ዋጋ ክትነብሩን ክትዓብዩን እምበር ህይወትኩም ብኸንቱ ኣብ ዓዲ ስደት ክጠፍእ ኣይኮነን እሞ ሓደራ ህይወትኩም ካብ ገዛ ርእስኩም ንላዕሊ ክሓልየላ ዝኽእል ሰብ ከምዘየሎ ተረዲእኹም ካብ ንህይወትኩም ኣብ ሓደጋ ዝኣቱ ቦታታት ኣካይዳ ንሪዕኩም ህይወትኩም ናብ ዓወት ምርሑ። ወለዲ ህይወት ደቅና ብሃብትን ንብረትን ስለዘይትመን ልዕሊ እቲ እተቐርብሎም ድልዒ እቲ እተውሕሱሎም መጻኢ ከም ዝዓቢ ይዘክሩ። ኣብ ህይወት ደቅኹም ተሳተፍቲ ይኹኑ። እዚ ንእሽቶ ወለዶ ዝረድኦ ጥራሕ ኣይኮነን ዝርድኦ ይደሊ ኣሎ። ምሁራትን ሰብ ተመክሮን ዝኾንኩም ኣባላት ሕብረተሰብ ፍልጠትኩምን ተመክሮኩምን ማሕበረሰብ ክሃንፅ ለውጢ ከምፅን ምክንያት ኩኑ። ንኩሉ ኤርትራውያን ድማ ጉዳይ ለውጥን ውሕስነትን ሕብረተሰብና ንዝተወሰኑ መራሕቲ ማሕበራዊ ትካላት ጥራይ ዝምልከት ጌርና ካብ ምሕሳብ ክንቁጠብን ንኩላትና ብማዕረ ከም ዝምልከተናን ተረዲና ብሓደ ድምፂ ንውሕስነት መጻኢ ናይ ሕብረተሰብናን ብሓደ ድምፂ ጠጠው ክንብል ይግባእ። ካብ ፅቡቅ ናይ ሕብረተሰብና ንላዕሊ ሕማቅ ወረና ፈቐዱ እንዳፀንሐ ካብ ዝሕንኩለና በቲ ሓደ ዝገብረና ሓደ ኮይና ፍልልያትና እውን ኣኽቢርና ናይ ሎሚ ህይወትና ናይ ፅባሕ ድማ መጻኢና ንዋፃእ። ኣብ መወዳእታ ነዚ ኣብ ግዜ መሪር ሓዘን መንእሰይ ኣዶናይ ሓውና ዝተዋህበኒ ናይ መደረ ዕድል ብምስጋና ክዓፅዎ ይፈቱ። ሞት ኣዶናይ መወዳእታ ሞት ናይቶም ብከምዚ ሓደጋ ዝጠፉ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ሓሳብ ተቐቢሎም ነዚ ዕድል ንዝሃቡና ስድራ መንእሰይ ኣዶናይ ኩላቶም ከምኡውን ኣገልገልቲ ቤተክርስትያን ኣካይቲ እዚ ናይ ቀብሪ ስርዓትን እናመስገንኩም ኣምላክ መፀናንዒ መንፈስ ክሰደኩም ይምነ። ስዒበ ድማ ምስ ዘይሓወይ ቁስልኩም ኣብ ማእኸልና ተረኺብኩም ዘለኹም ቤተሰብ ናይቶም ብተመሳሳሊ ሓደጋ ህይወቶም ዝሰኣኑ መንእሰያት ቤተሰብ ዝኾንኩም ኩላትኩም ሓዘንኩም ክትገልጹን ዘላቒ ፍታሕ ንምርካብ ድማ ድምፅኹም ከተስምዑን ስለ ዝተረከብኩም ብስመይን ብስም ማሕበር ኤርትራውያን ኣብ ካልጋሪ ከመስግነኩም ይፈቱ። ደም ኣዶናይን ካልኦት ብተመሳሳሊ ሓደጋ ዝሞቱን ፈሲሱ ኣይተርፍን ንዝብል ተበግሶ ብልቢ ተቐቢሎም ቅድሚ ሞት ኣዶናይ ኣብ ኣኼባታት ካልእ ስራሓትን ኣዝዮም ዝተሓባበሩና ኮንስታብል አንቶኒ ሲንቲያ ኦልሶ ዶክተር ኣኪር ብጣዕሚ ቀኒልና። ድሕሪ ሞት ኣዶናይ ድማ ንጉዳይ ውሕስነት ማሕበረሰብና ሙሳድ ሕጋዊ ሰጉምቲ ኣብ ልዕሊ እተን ምክንያት ሞት መንእሰያትና ዝኾና ዘለዋ ሕላፍ ሕጋዊ ሰዓታት ስራሕ ኣገልግሎት ዝህባ ናይ ዝለዓለ ንምብፃሕን ድምፅናን ክስማዕ ኣብ ምግባር ዓብይ ተራን ዝተፃወቱ ኮሚኒቲ ሞቢላይዘር ዶክተር ኣኪር ብጣዕሚ ቀኒልና። ኢንስፔክተር ሮድ ሰርጀንት አብዲ ኮንስታብል አንቶኒ ዋርድ 9 ሲቲ ካውንስለር ጂያን ካርሎ ካልፕሪ ፖሊስ ቲም ኮኦርዲኔተር ካርሎ ክሪስ ቴሪ ሱፐርኢንቴንዳንት ክሌር ኮንስታብል ዴሪክ
አዳነች from Immigrant Outreach Society ከምኡን ማሕበራዊ ሚድያታት ካልግሪ ከይመስገንኩኹም ስለ ፃዕሮም ከይድነቅኩምን ክሓልፍ ኣይፈቱን እየ ኣብ መወዳእታ ድማ ንኩላትኩም ነቶም ብኣካል ኮነ ብርሑቕ ኣብ ኣኼባታትና እናተረከብኩም ድምፅኹም ዘስማዕኩም ነቶም ሎሚ ኣብዚ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክብሪ ሓውና ዝተረከብኩም ከምኡውን ድምፅኹም ከተስምዑ ብኣካል ተረኺብኩም ዘለኩም ኮነ ብሚድያ ደገፍኩም ዝሓዘልኩም ዝገልጽኩም ከመስግነኩም ንፈቱ ንለውጢ እንኮ ምርጫና ሓቢርና ሽግራትና መፍትሒ ጥራዩ ደጊም ምስ ስድራ ቤት ኣዶናይ ኩሎም ቤተሰብ ፅናት ይሃብ ዳንኤል ኦቅባት ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ምክትል ኣቦ ወንበሮን ኣቢካክ ሶሪ ካብዚያ ቀፂለ ኣብ ጣና ዶክተር ኣኪር ትበሃል ናይ ኮሚኒቲ ሞቢላይዘር እያ ካብዚ ጅመር ጀሚራ ጣና ኮይና ብፍላይ ኣዶናይ ምስ መተ ኣብ ክልተ መዓልቲ ምስ ኢሚግራንት አውትሪች ሶሳይቲ አዳነች ኮይነን ክልቲአን ሓለፍቲ ቀንዲ ሓለፍቲ ናይ ፖሊስ ኩሎም ኣብዚ ቦታ ዝተይገበሩ ዋላ ናይ ዋርድ 9 ናይቲ ፎርስላም ኤሪያ ሲቲ ካውንስለር ኩሎም መፅኦም ሽግርና ንክሰምዑ ዝተባሓበሩና ኣብ ቅድሜና ናሞ ንዶክተር ኣኪር ኢንቫይት ገብራ እየ So I'm going to read because talking I may not be able to get across what I'm trying to say. Fellow community leaders, members, fathers, mothers, brothers and sisters, I'm speaking to you today with a heavy heart, urging us to come together to protect our future generation. This recent loss of young lives to overdose, fentanyl, whatever it is, violence, has shattered all of us. As someone who's lost 3 young individuals under the age of 21 in the last 4 years, it's been tremendously hard. I understand the unbearable pain that comes with losing a child. To Adonai family, I offer my deepest condolence. As a mother of 5 and losing 1 child, I understand what you're going through. I know the depth of your sorrow. May the Lord provide strength for you. May the Lord comfort you. And may every time you cry, the angelic host cover you. Amen. We need to unite as a community and seek guidance from those who have experienced similar challenges and have successfully implemented positive change in their community. Before us were Vietnamese, before us were Chinese, before us were many communities that have gone through similar situations. Let us learn from their experience. By sharing knowledge, resource, and support, we can cultivately prevent further violence and gang involvement, providing support and resources for affected families, foster safety and more compassionate community for all. I urge our community leaders to please organize a meeting. Let us sit together and talk. Let us sit together and reason. I have buried so many South Sudanese youth. My husband is a pastor, and I'm a pastor as well. And so working for the community has not been easy. I know what you're going through, Adonai family. My brother-in-laws have passed younger than 20 years old. And so I urge our community to rise and let us talk about how to change certain things that are not working for our communities. I invite you to show up for meetings. Come, bring your children. Come and cry with us. Come and advocate with us. Come and talk to the government, to the police, to anybody. Because the last thing we want is our young generation being gone before our older generation. Who's gonna marry our daughters? Who's gonna marry our sons if they're all going at a young age? I urge you, young people, communicate with us. We love you. We want you to live more than 100 years old. We want you to live a good life. We came to Canada
to take care of you, for you to become whoever you want to become. So I encourage you as a mother who is in pain, who have very young children, to please consider uniting with the community. I can't do it by myself. You can't do it by yourself, but together we can do something. We can prevent mental health. We can prevent those who recruit our children at a young age to become gang members. We can do something together. Again, my deepest condolences to the family and to the community. God bless you. Thank you. Dr. Akiz Boloto. Now suggest Mitzana, not Kumbru Metzai Mensiana. Now suggest Mitzana. Waga Hafin Nabzi Hagar Nagif Nabzi Metzana. Suhum Tumaharu. Subona Nobru. Abdul Rijam Blotshi. All the way Kapset Emna Nabzan Sanakum Kitsafu Icona. لازم أمانجو ولادن ولدن نتصور زخانة ركب خلوا أنا جانك حاولوا كلهم اليوم نامستن أنا كلهم اليوم أبزخانة حما نعهم أسجاز زخانة بتاعت كتسوعهم كلهم مسدرابيتكم ركب كتجاور كومنيكيت كتجاور مسعراتهم ما بجس درابي زي بنا مسعراتهم إزبوطات السيف ديناي دحر ساعات كم يصير زبوطاس يخيل لي بسلام بيتك من لاس يخيل لي إلنا ورسنا من موت من سياتنا يبزح الله نحاسبو زلنا أتوم زموتو تغير يكونوا توم بعد ما سبتز أتوم زلوا بسنك زبداي ونسونا من هذا أبزوش تغلط عمد حموشة من سياتنا سينا حموشة من سيات تغير يكونوا فمنتجبن زفت صوم مسوقع عشرة من ساعات مالتي. لذي دكتور أكيرز بولتون very important to you. أبزخونا عينت أبزعدي بزوج opportunity له. ناي counseling تعرفينه counseling كنواسدكم. دخونا عينت stress نحرق له فينه. نعم مستزيدوا بكم نجار نحرق له فينه. نعم استفلا عينت زي اللي نجارات دراجات. أبتفازوا استمجد نحرق له فينه. أبتم ما بسدرابيتكم أب قرابة بيتسبكم أبتم عرضتكم أبزلوا أمنوا نعاتهم شير دوروا أوشتهم جيتكم وسوق عيتبر واشترام سجبرنا يو بحوه مسك قبره تصبح نبوك تفنديو ما نقدر يقول أنا سلازي تراكير thank you so much it means a lot for our community God bless you okay Chairman of the Community Development Committee at City Hall in the heart of COVID lockdown when another black man was murdered on the streets of North America, George Floyd, by police officers. And I believe one of the silver linings of COVID was that for the first time in a long, long time, everybody was home and paying attention to the news in ways that their busy lives don't normally allow. And everybody was committed to keeping each other safe, because in those early days of COVID, that's what we believed. We had to all keep each other safe. And because of that, one of many, many black men who were murdered on the streets of North America, that made a difference. And we exploded onto the streets. Black Lives Matter. And as the chairman of community development, I was asked a question by the community. They said, is our city government a government for all of us, or is it just a government for some of us? Because we're having a very important conversation in the streets of Calgary. And we want to know if that's a conversation that belongs in the halls of government. Is it our government? Does it belong in the halls of our government? And I'm happy to say that our mayor at the time, Mayor Nenshi, myself, and our council, we said absolutely this is a conversation we should be having in the halls of our government. We had a 3-day inquiry
into racism and systemic racism in the city of Calgary. And it was an eye-opening experience for many of us. I come from an academic background. I understood issues of systemic racism, of colonial settlerism, and I thought I knew, but listening to members of our community from across the spectrum of age, from across the spectrum of wealth and education, from across the spectrum of newness to Canada or multi-generational, it became clear that the relationship that our racialized communities have in Canada, in Calgary, with core institutions, government, policing, education, health, are very different, and that is not acceptable to me, that was not acceptable to City Council, and we committed ourselves to anti-racism. We talk about it now, which is a good thing, but it is contested. And I encourage you, as the good doctor encouraged you, we have to get together as community. We have to stand together for each other, for the idea of Canada being a place where people from all over the world can come and safely make community together. And when that is not something that is equitably or equally appreciated across all of our communities, then we are not succeeding as Canadians and as Calgarians. So you have my commitment, and you have the commitment of the mayor and many of my councillors to be 100% committed to this work. We will sit with you in the weeks ahead and talk about what the city can actively do to address the circumstances that led to Adonai's death, and do everything we can to make sure that doesn't happen. And we will also fight as a community to celebrate our pluralism, to celebrate the fact that we come from all over the world to make community in this city together. And we live a good life, but we have to acknowledge that it's not as equitably a good life as it needs to be, and we need to work hard. And I accept that, and I commit myself to that. And I'm sorry that we're here, but hopefully, like George Floyd's murder, some good can come from this. My love to the family and to the community. Thank you for allowing me to speak. نفس وكب هو الزلمه بعايز أمن كأ نزل علم أيكموتني